LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Alaykum wa hediti men e dars men ka tafsir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara hande den immitorde simore tin den ara ko ayito men jangana ende do en firtude. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Arende simordo mawdu mayre on ma ko adi kon andira non ko makka ngol jippingol tayne laado mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara ayje maggol on ko ayje jetati ara no mawdu maggol on ko ngol yewta fi mun kon ko yewtugol fi ko Allah subhanahu wa ta'ala teddini kon fi o neddo gira Adam alayhi salam e be zuriya makko fu o hollayn kadi ko yobata gomdi be ben e yimbe ben kanyum kadi ko mari kon lette wonande on yeddudo e yimbe ben ale ko dum Allah subhanahu wa ta'ala o wiido baada bismillahir rahmanir rahim wattini waz-zaytun kana ko beni do wonde ma haray ko wondore Allah subhanahu wa ta'ala wondiri e ko de o dimde wetede attin kamen ga hibe nyambinira don be inna ko duma ko jibbe haray karam ko be fira be inna tinon ko jibbe haray ga en tanjini ko non wonire bay nyande go karam ko jogo arabu be hollan bay minni benni tino minni tina ala kamen o ini wono kamon on tuma hodina le gangal o hollina jibbe aray den tanjini ray tinon don no hawri wonde ma tinon ko jibbe ko ni wattini mo wondiri ngal leggal wiyete ngal tin dum ko jibbe hikin wa zaytun kanyum leggal zaytun ngal zaytun kadde ngadi don hewa wongol kamen ga ko kadde zero woni buri tawonde hayno kadi ko jeya dum e nyamiteji di Allah subhanahu wa ta'ala teddini fi mum aray no wonde cellal wonande neddo dum Allah subhanahu wa ta'ala so wondiri hunde ran non tindini e bural den hunde don hayno don ko dimde lollude kamen ga lollude andade hara fi kala leggal mun alaga ko ne den andi ko ente ko zaytun aray nebbam mun ara ga gabbe mun kadi no ara Allah subhanahu wa ta'ala wa turi sinin ko non kadi wondiri fello turi sayna gondon ko fello wonongo yani ka Allah Musa ka Allah yewdi don e Musa alayhi salam yani ngon fello don ko kawete don sayna ngo woni hakkunde Misra kanyum e Palestine. Wa hadha al-balad al-amin o wondiri kadi ndi leydi holnidi dum ko leydi Makka ndi kal islam on jippi don odum karam ko be ni Allah subhanahu wa ta'ala wondiri do nokkel tati mardi bure yani nokkure ka jibbe e zaytun ka dudata dum ka Isa alayhi salam yani nula don ko Palestine kanyum e turi sini dum ka Allah subhanahu wa ta'ala yewdi don e Musa e ndi leydi holni don ko Makka kanira mede Muhammad sallam jibina don woni nokkure jipporde wahayo on to Allah subhanahu wa ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim woni gomdi men tagi neddo yani neddanke fu gila Adam alayhi salam e zurriya makko fu men tagibe fi ahsani taqwim ko buri mojjude e mbaadi aray ko dum do woni jaaba wondore nen ko wondiru no fu ko hullugol ko teddungal ngal o wadani neddo wonde Allah subhanahu wa ta'ala tagimo o wadi ko buri mojjude e mbaadi o kimo haqqille o kimo nande o kimo giide ko ira Allah subhanahu wa ta'ala wadi mo ko fotondirdo
summa radadnahu asfala safilin Allah subhanahu wa ta'ala wi on to mi rutti kanko neɗɗon ko ɓuri joltude e joltuɓɓen mana min ruttimo karamo ko ɓe go fira ɗo asfala safilin mana min ruttimo ka yiite si tawi o ɗoftaki Allah subhanahu wa ta'ala o jokki nelaɗon sallam o woni ka asfala safilin mana ɗum o natoy ka ɓuri joltude e joltuɓɓen ɗum ka yiite karamo ko ɓe holla wondema radana asfala safilin alay ɗo yani ko wondema neɗɗon min okkurimo gurdam o hewtoyi nayewu o wontoyi ka ɓuri jasude e tagu ngun taw fennon o lo'i kalam ko woɓɓe kadi firi noon haray firoji ɗin ɗiɗi noon hino tabiti ɗum to woni illa allazina amanu wa amilu solihat so tawi ko firo arano ngon ɗum le wondema min ruttimo ka yiite haray ɗum kalam koɓe ko firo illa allazina amanu wa amilu solihat koɓe firi wondema ɗo illa on na ittintingol haray ko innugol kono noon ɓen gomɗinɓe ɓe golli golle moƴƴe ɓen ɗon haray ɓe mari joddi ndi hina taƴori ko hele ɗon illa on ko innugol kono noon ɓen gomɗinɓe ɓe golli golle moƴƴe ɓen ɗon no mari joddi ndi hina taƴori amma si tawi woni ko firo kadi ngoya kaɓin ko haray ko ruttugol on tigi e nayewu ngun haray illa allazina amanu wa amilu solihat ɗo yani ko hina ɓen gomɗinɓe kadi ɗum fay fire wondema illa on ɗo haray na ittintingol ko wondema kono noon ɓen gomɗinɓe ɓe golli golle moƴƴe haray ɓeɗo joddi maɓɓe ndin ko continue tondi ndi taƴata mana haray ko gollayno kon fewndo o kelɗi fewndo o mari doole Allah subhanahu wa ta'ala waɗay ɗen ɗon golle kadi baraji mum ɗin o heɓa fewndo o lo'oyi taw o wata gollude hara hatta himo windanede baraji mum ɗin haray karam ko ɓe ko noon firiri yani firtuɓe ɗum ɗa on ko noon ɓe firi ɗo mana wondema so tawi woni radana asfala safilin ko ruttugol mo kan nayewu haray ko woni illa allazina amanu wa amilu solihati wondema ɓe gomɗinɓe ɓe golli golle moƴƴe ɓen ɗon haray Allah subhanahu wa ta'ala waɗay ɓayɓe lo'i fi kala ɓe lo'i haray golle maɓɓe ɗen yani ko continue toon ko in falahum ajrun ghayru mamnun ɓen ɗon ɓe heɓa joddi ndi hina taƴori haray nin ɗon ko e continue toni duumo toni fi kala o nawyi o lo'i tawa o wata wadde golleji go on toni fama yukazzibuka ba'du biddin o ini ko honɗum defuma an yo neɗɗo ha tawa a fennay ñalade joddidina fenna fi ummitalngal e fi wondema Allah subhanahu wa ta'ala yoɓaymo kala ko golli kon wondude noon e hentagol dalilaji tindinɗi e wondema Allah subhanahu wa ta'ala himo wawi immintindema yoɓoye kadi e tawde ko Allah subhanahu wa ta'ala holiɗo wondema o teddiri neɗɗo taggol mo hari o wodaka o tagi ko ɓuri moƴƴude e mbaadi ɗum noon o tindini fi bawgal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e kanko neɗɗon tigi so daari hoore makko o tawa ɗum ɗon bawgal Allah ngal no feeñi e makko haray ɗum ɗo ko dalil wondema Allah subhanahu wa ta'ala so maayi kadi o immintinoyemo e ñandere ngal o yoɓamo joddi golle makko ko woni ɗo ko yo haawo fama yukazzibuka ba'du biddin ko ɗum defuma an yo neɗɗo e yeddugol e fi ngal ummital e wondema Allah subhanahu wa ta'ala yoɓay mo kala joddi golle mum e hoore dalilaji tindinɗi fi wondema Allah subhanahu wa ta'ala hino hattani ɗum ɗon wawi immintinde dalilaji hino feeñi oyni alaysa Allahu bi ahkamil hakimin oyni hera Allah subhanahu wa ta'ala o siforade o kanko ɓuri yani wawde ñaawde e ñaawoɓɓen mana ɗon ko wondema Allah subhanahu wa ta'ala e kanko ɓuri wawde ñaawde e ñaawoɓɓen fo mana kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko nunɗuɗo e ñaawreji makko ɗin haray ko nunɗuɗo e ñaawreji makko ɗi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala e o holli wondema o immintinay tagi mum o ñaawoyango ɓay si tawi woni ummutal waɗali e yoɓugol golle waɗali haray wayi wa si tawi o accitiri tagi on ni tun hara yani ɓe yamiraka ɓe lettaka mana ɓe warjatake ko ɓe golli haray ɗum ɗo woni toñe naati ton non Allah subhanahu wa ta'ala nanon o sifori Allah subhanahu wa ta'ala ko nunɗuɗo sabu ɗum haray o immintinayi tagu ngun o ñaawa ɓe o yoɓa ɓe joddi golle maɓɓe haray ko ɗum ɗo woni mana e simore nden haray noon nde simore ɗo hene tindani en e piiji buy haray nafooriji ko heɓeten ton no jeeya e mum e ɓural ɗi nokkeri ɗi Allah subhanahu wa ta'ala ma ɗi piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala wondiri ɗo wonno ɗum ɗo ko piiji wonduɗi e ɓural wonduɗi e teddungal ɓay ɗen andi wondema Allah subhanahu kala ko wondiri kon haray ɓay fi mum no teddi haray en ɗon ko goo e ko aya on
tinnani en ɓay ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko ñidinani karam ko ɓe mi holli wondema kayno wattini wa zaytun ko tindingol e nokkureji annaba ɓentato ma ka tin wa zaytun ko nokkure ka Isa alayhi salam wonɗo ɗum ko Palestine Turi Sinin ko Musa alayhi salam wa hazar badil amin ɗum ko leydi ka nelaɗo meɗen Muhammadu sallam jibina ɗon o mawni ɗon haray ɗimmum ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o teddini fi neɗɗo ɗumone Allah subhanahu wa ta'ala tagimo e ko ɓuri moƴƴude alhaali Allah subhanahu wa ta'ala tagimo ko ɓuri moƴƴude e mbaadi ɗum o wodiri ipiiji ɗo tati hollugol Allah subhanahu wa ta'ala tagi neɗɗo on ko ɓuri labede e mbaadiji ɗin haɗa ɗum ɗo kadi ko nafoore molnade haɗa no e nafoore kadi yen waajitor yani ko tawata kon neɗɗo o iwayi e doole e cembe o yaha e lo'ere si tawi ko ngoya fira wonde mana fandata ila lazina amanu onno sumaratno asfala safirin so tawi ko fanda ko nayow ngu oɗon no hondi wondema e neɗɗo haray ko o dolnuɗo on tuma ora ko o luuɗo haray ɗum ɗon neɗɗo hino hani ka o waajitora ɗum haray hana kanko neɗɗo on ka o bewa o mawnintino e hoore Allah subhanahu wa ta'ala ɓen andi nayow ngun aroyaymo e ndayow ngun arimo ɗon Allah subhanahu wa ta'ala kadi no yurmemo waɗa golle makko ɗen duumo o heɓa baraji golle makko ɗen kono noon kadi en heɓi ɗo nafoore wondema barjiyari julɗon haray ko continoto ɗum mana ko duumoto ɗum hay so tawi golle makko ɗen lo'i ma golle makko ɗen fanɗi ɓaawo lo'ugol makko ɓaawo kanko o lo'i golle makko ɗen fanɗi hatta golle makko o gollayno ko fewndo o sembi hatta ɗum duumo ɗuɗude haray neɗɗon fewndo o selli ɗon fewndo woni sagata ɗon fewndo mari doole ko yo hittin e waɗugol dewal ngal fi si o nawyoyi o lo'i tawa konko gollayno ka sagatalako makko e fewndo cellal makko ɗum ɗon kadi continantomo mana o windane baraji mum ɓawata joni o wawata wadde ɗiɗo kadi dalil tindinɗo e fi wondema Allah subhanahu wa ta'ala o immintina tagi fongon o yoɓamo kala joddi golle mum kala mo golli ko golligon Allah subhanahu wa ta'ala yoɓamo wano o aya koyno fama yukazzibuka ba'du biddin haare ɗum tindini ko dalil e hoore yoɓugol ngol ɓawa ummital ngal kono noon kadi en yiiɗo tabintingol ñawore Allah ni subhanahu wa ta'ala e nunɗal makko ngal hakkude tagi fowre nden e taw wa inni wa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin Allah subhanahu wa ta'ala raw siforade kanko ɓuri wawde ñawude e ñawoɓɓe mana Allah subhanahu wa ta'ala ko nunɗuɗo e ñaworeji makko ɗin yani kanko Allah subhanahu wa ta'ala yani ko kala hunde waɗa nde nokku mayre haray ɗum tindini ko tabintingol nde Allah subhanahu ñaawa hakkunde tagi fof ngon e hoore kadi no tindini nunɗal makko ngol kanko Allah subhanahu wa ta'ala en gandi kadi neɗɗo e julɗon Allah subhanahu wa ta'ala e ɓanta e fi makko ko aduna ɓanta fi makko lahara sabu gomɗinal ngal o mari ngal e golle moƴƴe ko watta ko keferon kadi Allah subhanahu wa ta'ala ruttaymo ko ɓuri jasude e darjaji ɗin ka aduna e ka lahara kadi kono noon summuraduna asfala safirin so woniri ko ngoya firo ngatiɗen firde haray noon hino ɗo yoga e ko gollitirten e simore nden haray go koyen eto dumoɗen e gomɗinal ngal e waɗugol golle moƴƴe ɗen wonen tabiten etoɗen tabitiɗen e gomɗinal ngal kañum e golle moƴƴe ɗen ɓayen andi wondema gomɗinal ngal e golle moƴƴe ɗen ɗum ɗon ko sabu ko waɗata ha teddungal neɗɗo on mana maynen ko sabu ko renata teddungal neɗɗo on mana golle ma moƴƴe ɗen imanu ma on e golle ma moƴƴe ɗen ɗum ɗon renay teddungal ma anjiya ɗon ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o holli wondema neɗɗo on si tawi woni yani ko gomɗinɗo ko gollo golle moƴƴe haray on ɗon joddi makko nin ko duumotondi woni noon illa allazina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun haray kadi eɗen goliraɗo kadi mo be men yo aynitu e jebbilanagol yankinano ñaworeji e diina kan kala ko tawi ko Allah ñaawi ɗon ka diina on tigi jebbilo e jaɓa yankinano ɗum ɓay haray ko Allah subhanahu wa ta'ala ñaawi Allah subhanahu wa ta'ala ko o nunɗuɗo e ñawore makko nden taw noon ko sifitoɗo ko nunɗo e ñawore makko nden si o ñaawi hunde ka diina yani haray ko waɗɗi en enen e jiya ɓen ko hen jebbilano ñawore makko nden yankinano ɗen ñawore makko nden ɓay Allah subhanahu sifori ko nunɗuɗo kala wiɗo alaysa Allahu bi ahkamil hakimin haray en dartu o nokku ɗo en turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami e Qur'an on o wawna en gollirgol ko faamuɗen kon Allah subhanahu wa ta'ala tabintin e diina kan okkoɗen fof timmode moƴƴere o hawden fof ko aljannaji
inturki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkoren lamɓe fewɓe ɓe hino fewja ko moƴƴanta en kalidi men inturki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah denden heɓugol lamɓe yani doloɓe jama on inturki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fottindin jama lagina on ko nafata ɓe ka dina maɓɓe ka adna maɓɓe yo Allah moƴƴina en dina men kan moƴƴina en adna men on moƴƴina en lahara men on inturki Allah subhanahu wa ta'ala barki zurriya men fo fewnoɓe fo e lawol islam tabintina enen e maɓɓe fof ka lawol islam e Allah hawden enen e maɓɓe fof ka aljannaji haza wa sallallahu ala nabina muhammad wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal.